Dobar dan kolege pčelari. Evo znači, pošto jučer nismo uspjeli sve košce da završimo, morali smo da dođemo i danas. Ovaj ovdje red sad je znači kompletan sa maticama i tu više nema nikakvih problema. Jučer nam je znači ostalo da završimo još ovaj red. Evo, znači sve smo završili. Bilo ovih otvora još više se javilo, pa evo sve smo znači danas dodatno ulijepili. U ovom ovdje redu je otišlo, znači ostale su dvije košce bez matica. Znači i odmah smo znači iskoristili ove petorane nukleuse, spojili i na taj način nadomjerili to. Znači ukupno 6 matica nam, da li su bile loše ili ne znam nije šta, nije preživjelo. Eto, ovo je sad znači sve striktano, sve matice imaju legu, nema slabijih, sve su jaka, znači tako da nema problema za ove pčelinje zajednice što ovdje vidite sad. Sad ovdje imamo petorane nukleuse. Kako smo ovih 6 komada znači spojili, prebacili u originalne LR košnice, imali smo viška hrane od njih, pa smo to namirili ovdje, dodali hrane ovim što su ostali petorani nukleus. Tako da su i oni sad super jaki, imaju prostor, imaju hranu, znači sve smo obezbijedili. Eto, sad malo još uživam, malo je hladniji dan danas nego juče, ali eto, uspjeli smo, znači nismo plaho preturali po košca, uspjeli smo da sve završimo. Eto, one sad počinju postepeno da rade, sve bolje i bolje, tako da znači mi smo sad mirni jedno 20-ak dana, zavisno znači od vremena kako nas posluži. Behar kad krene i kad krene maslačak i sve to, onda će se dodavati satne osnove i to ćemo ako Bog da snimati u sljedećim video zapisima. Evo znači sve smo završili i to je to kolege pčelari.